Ona o le lango mai le ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalo whelo tātou o tino o tātou wheroa i le tawalunga o le ngā ruenga o si mai alau whaafonga. O whamautu nei se whoma i e whaiasu e suenga ma tautonga whaapitoa po se pathologist a wāsu e suenga leo ini tino maali liu e masalomia e wheso ta iatu ini ngā yoinga soli tūna whono. O lea whoma i e sauma i lea tunu o Fiti o le angalua i Samoa ma o le whetoa iai leo se whoma i e whaia tautonga whaapitoa e whaamautu i tātou tunu ma whaia lea ngā ruenga i le tua nai o le tausanga i sidia le se furu e leo to iai se whomai e iai lea to mai. O whomai whaapitoa na au mai New Zealand ma Australia ai to tongi e le malo. E whapena fo i whomai e whaia su e su enga ma tau tonga whaapitoa o lo au mai le tunu o Fiti le teimi nei. E pēna si le fia le tausanga i lua anwhe lua sfulu na au mai e le malo saina se whesoa swani na malanga mai e ni whomai e whaia ia tau tonga whaapitoa na su e aini matau butau soli tū la fono sa ngafa ma leo ma o nisi o tino maali liu na su e nai o sidia le tausanga o tuu le whale maliu o le whale maitele ma to tua e le itu ina atu mo to e sauninga ona o le leai o sa whomai e whaia tau tonga whaapitoa. I le whairo inga atu stala ma le sui komasina o mtanga luenga o leo whale pui ma le toi fuataina le sunga le a taua Samuelu afu masanga na ia whae loa i e lua se lau lima sfuru afe, le vai ngā tupe ua fua, mo le whawhai ngā luenga ino o le whomai mai Fiti, o le a whaia lea ngā luenga, leo le a wha mautu wai ilo tātu utino. E lua sfuru tasi ta vale le malo le a whaatau e se atu i se whaatau tui, e peo na whae loa lau te leai e le vaenga o le mta ngā luenga o le tupe le malo, o lo vaia lea tūlanga. O ta vale le a whaatau ese, Wao fiai ma le ta vale o le itu ainga o le Brado, na whao ngai le whonga whatalai le pea inga talua i nei a le pāle mene. Wha pea ma le itu ainga le vale o ta vale, sa whao ngai le minsta sa vai le mtanga aluenga, o pisinisi ala manuia ma leipa. E se furu wha mtanga aluenga le malo e ana ia ta vale, e au fiai le mtanga aluenga o leo, whale pui ma le toi fuataina, o le mtanga aluenga o tupe, o fisa le sue tu sisili, pulenga o tu spasi ma whailonga, tanga luenga o whaamasinonga ma le whaafuaina o whaamasinonga, o fisa le whono a ofai tu la whono, le mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, mtanga luenga o le soifua maloloina, ma le ofisa le komisina o suru whainga. O le asolulu o le vai aso asau se furulua o Novemba, e whai ai lea whaatautui po le auction sale, i le lotoa le maloi vai mea. Mai lua aso e tu inatu ia i la tau e manuia la tau wafo, e te tongi ma ave se ai alatu ta vale mai le lotoa. O le ngalu lue whatasi o mtanga luenga uma le malo, whapea whalap tonga ma le vaenga ma oti, ai mai se o whaifa atoanga o le au whai whaiva, whapea pa anga whai tūlangi ma whawao malo. Wa whaalia le minstau whaatoanga ma whainga whaiva, o le ama whai euna au sia le sini o fuafuanga alu ma mao le malo, ia maua pea tau mawhai se tūlanga ngafa tauri maina. O le stofil nei va yaso na te talai ele minsta le fontanga. E tala noai nai au wala se se tau mawhainga. E manta i tū whainga tau mawhai sa moa e wha malu si ai. Ngā i oinga e tali atuai swinga onga le tau. Na wha ailoa ele minsta le whaingo fie, le tali atu i alu i tau. Ma e tau ai le ngalu lue whatasi. O i lato uma wha pea fo i lau whanua ma le ngātai whale ma le saunga le mū. O i tū malo le atunuu. E peona mātou wina ua maa ale, ona o a fianga o suinga o le tau. O wha, o munga la, lo longa ma le solo le telewhatai. O nisi o vaenga ua tuta i ai ati na e tau whaatoanga ma whainga whaiva, a wale mau o tau mawha mole atuno. Ai mai se i tupe maua mai i ati na e taua. Whaalia le minsta le fionga fui mono ma iava tito a safo, ua mai ona whaatatia le malo, nisi ona fuafuanga alu ma mauta ua e au fiai. Le fuafuanga mo le vaenga ma oti tau whaatoanga ma whainga whaiva, ma la fua mo whainga tau mawha. O whainga whaavai le suinga o le tau mo whaatoanga ma whainga whaiva maisi, peitai, e whaalongolango le madui o nei tau ma whainga uma, i le ngā lulu e whaatasi o nanga le malo, ma le atunu atoa.
Wa ave whamonianga le te tai o le tuangai, le sunga tui le epa lupe sori aisa i le maria le ngaoi. I le sauni e tuai o au la kapia le tātu sino u le toa Samoa. Whapea le manu Samoa i ana tā longa, i le whaai unga le nei vā yaso. Ma ua whaali ai se whina ngalo tui le epa le te tau lea o na whaia pea, le solo ta vale, e whaai do ai le tāpua inga le tino, e ui wa tau fia le sui komisino leo leo, o lo va aia nei lea mtanga luenga le toi tui nātu, oni pe mita whaatanga mo le whaia o ia solo. Anga wa peon mako whainga malo le e whaia al pari. Te moi? Ioi. Ala nola kauwhi e ngal paua le mea. Le mele sa kupu. Le mele nga e kawankil kilo le ileo leo. E sama le mua kaka. O kangakai e ura vale. Masonga whaaruka vale ave loka. O le menga e whaia e lewa peo le a vangele a mio le kasi por kodua. Iyo. O le akao fiu mai e kangakai o rally. E whaia ka pua inga e lai kilo le mai o. E oso fo i le whangai ki o ka mai ka alo makmalo. O le vai mai le ko kele o kangakai ka pua. Sa ore le. Ka pua inga Samoa. Me vore nga ia so ia. Ka alolman Samoa. E le masang ka kou nga whai meia. Ka masang inge ia ngaf. Ale me sa masang ingo whasan lawinga. Ia kilo mai ka mai la so ka e o la ka roi wala mwanga. Wana, esa. Whamaru si au i hu. Whamaru si au. Ai man ko o ka foi leo aku yo, e re. O ka foi la e mai e ready. La ko nga mele so o ka vale mo sisifu. O le te tai o le tuangai le sunga tui le epa, lupe sori aisa i lele media le ngaoi. I se whātale noa ngai runga o wala of so tainga, a le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata. Ia, manuia le tāpua inga o le tātu o tino, tātou wheroa i le virus fau, soi fuaia. O mawhai ona awina tu tala fau mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le Ades Travel. I le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le Ades Travel. I le o lua Valu o. Po ole o iwa, tolu iwa, lua o, fa o. Le R-Dash Traveler. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeiso mō kesi e mawhai o na tato sosoina o nisi a wala I whare tupe e sese a tonu e whetau I tūlanga o roa langa timinei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam I le orua tasi o varutasi toruiva, varutasi, pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crewcare. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Crewcare.co.nz. Tali, kau ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua mauala la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ko petau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a felesi au kilani. E te maua umaita o mawha o le sami.
Susu mai i le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sa, mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le Kiwi Fish i le 5 Car Road i Mount Roscoe. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo. Se kia Radio Samoa. Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Ulufane mai malefia fia ya Yesu ebala awai ua o samia olefai la ai belelei ua saunia o mai oi soto u mai mamala tia tu mai lo fa nene ia o tawa ai mafeinu ai o Yesu tote ola Yesu
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. See
HRBB
te tala e so se pepe fo o ai na pai ale benisiona HRBB so ya o onga fuai fana wa onga HRBB le ua fola mai la cola HRBB e manui ai so se tanga taula HRBB o ai na mawai tu pe a fale la langa HRBB le toi fa aula ola ina ole e tona HRBB le tongi okule nu ule a fo i ua maua HRBB malato alau ni e maua uma HRBB oh my le kola le a ua tufa mai the HRBB is a vali lava yana fola yana fai ma toi fausi a sei si wa futele tele manuia ole a sele sui la e pa ua fa amalo lau tau tu asa ili malo suita ita i ma fai pule uma wai a te auto le fa au uma o ai le pati e tau talama minoi HRBB o te tau tino atu e te leto e oi HRBB fa a fo i Samoa i lona sa ola tonga HRBB o mai umaloa e palo ta ile HRBB o ai e sa valia na fola folanga HRBB e fai tino o ala totala HRBB o mea no te faia e lava ta pena HRBB fa atua fa atasimanga Say
tanga ai mo to sia baby foi mai whatever find a tali le ona le matui tui mare polona baby foi mai ole on te fatali tanto atu ele sui alo fa so le se meu te mania wana o mata o te fima ai woto elela wana o lango no le bisi a oe oh yeah so I love what to toe baby foi mai whatever find a tali le ona le matui tui male palama baby foi mai ole te fatali tanto atu ele sui alo fa tali my baby tatala noa toto my say I know Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. Baila chala ile ongele on utua. Oka okai osepa ale ton ole au tau tua. Ele sui file fai le fua mata mata vira pa solo ato solo ole pulu pulu mole ai le manava ile aso ato la musili lo tau sia mai ta awa o se tanga lai sa ole umani so se lua la tangi I ma so ia na mua e fai va ona tau le ale atau tua atina e ai ga ile fa ato a ola ufunua Yauma, la fautua tua toia Fei fei ai le tofa ma toia Tina e mai nu uia I tua Tu ese nei o le faa bala bala Ua malo si le faa mumu Mata ai le to ta amu Fa I la fukori po ni tua Si velo lava o le ongelea ua ta ta Fasi so o loa le mawhine o le saka ua wha le lava Whai mawai su I le tele o tangata E fua I le taimi o tau mawhatanga a mele O le lotu a e sao wha I ane I le matu a tala O tau lewa ai e fo I o le anga numasa Le wha a mole mole le sa whai I le wawhea loa loa I Awa a le ai tentala Le au whai paka le anga Tamana moli le whaakitai Ale wha vale vale mo oe lena Iaunga Lai whautua tua toia Fei fei ai le tofa ma toia Tina e mai nu uia I tua Tu ese nei o le wha bala bala Ua malo si le wha mumu Mata ai le to ta amu Wha I la poli po ni ua
Povi
A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talk
tama Angelu mai nerani Walang tawlo mai Amiale tampo Itifana wama Sietama tale Fai ngoya Yesu Ole pepe le la Ole file nu Ang maya se waina Se faaman wiha Len sai fuamai Yesu le Mesia Tamai bicara Mau subi inga Maria ma Josefa Tua polo akina Angelu mai nerani Walang tawlo mai Maria le tampo Itifana wala Sieta matale Fai ngoya Yesu Ole pepe le la Ole file mu Angelu mai nerani Walang tawlo mai Maria le tampo Itifana wama Sieta matale Fai ngoya Yesu Ole pepe le la Ole file mu Ole pepe le la Ole file mu In this update, the Children's Ministry claims the results of the Youth Boot Camp pilot are encouraging, releasing a final evaluation. It reiterates 7 of the 11 participants re-offended, but the reports also found about 2/3 reduced the frequency and seriousness of their offending. It says 59% showed overall improvement, better than those who didn't do the program. The Economic Growth Minister says a lot of international film productions won't even look at New Zealand unless our screen production rebate works. The government's lowering the minimum qualifying spend for feature films for the 20% rebate from 15 million to 4. It's also extending eligibility for an extra 5% to post-production and effects. Nicola Willis says this will make New Zealand more competitive, but our talent should still stand out. We're not getting into a race where we're saying the reason to come to New Zealand is because we'll give you the biggest rebate. The Mental Health Minister says Lifeline isn't the only option, as the cash-strapped Mental Health Helpline cuts its 24/7 service to 7 a.m. to midnight. Provider Presbyterian Support Northern says it has a more than $2 million funding gap and is asking the government to help.
Minister Matt Ducey says Health NZ makes the funding decisions. We announced an extra $9 million for telehealth lines. That's an extra 20,000 contacts, and that's for Health New Zealand to procure their providers to deliver that. A groundbreaking Wellington Mental Health Service Whakamatutu is closing. It's announced the government's cut off its funding. It's the country's first designated recovery centre for depression, anxiety and other mental health issues. The pay packet of the world's richest man, Elon Musk, could get even fatter, with 75% of Tesla shareholders approving a $1 trillion pay offer. But to get it, Musk needs to drastically raise the car firm's market value over the next 10 years from $1.4 trillion to $8.4 trillion. That's news. In sport, the Silver Ferns insist they are united after arriving in Glasgow, despite the drama surrounding Dame Nolene Taurua's reinstatement as coach. New Zealand play Scotland in 2 tests. Goal attack Georgia Heffernan says the players continue to grow their connections in a cauldron of chatter. We do lots of united activities, which I think brings fun into the environment, but also through obviously a tough couple of months we've stuck together and really stayed united as a team, so that's been really good. England Test cricket captain Ben Stokes has arrived to a barrage of short-pitched headlines and opinions from the West Australian newspaper as a preamble to the Ashes series starting in Perth in 2 weeks. Stokes has been branded as cocky captain complainer and had his team's methods dubbed as dopey. That is sport. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo.
Lu i tau, mō le aso. O le taua mi o tonu wina i luma o le atua. Justified before God. Luka, ma tā upu e sefulu ma le valu, a olona fuai upu e sefulu ma le whā. O te whai atu i a te outou. Nā luifo le nāta ngata i lona whale, ua taua mi o tonu wina. Ai le wha pea le isi. A wā o se wha maua lunga i a te ia. E wha maua lalo ina lea. A o le wha maua lalo i a te ia. E wha maua lunga ina lea. O le taua mi o tonu wina. I luma o le atua. Justified before God. O se whaata oto lau i loa le neia Yesu. E tusa ma le tala luka. O le whaata oto. I le tatalo a le farisaio. Ma le tatalo a le ao lafonga. O le tatalo a le farisaio. Ua au tilo i le langi. Wha ilonga o le wha maua lunga. Ua tō lau lau ona le lei. Whai mailana tatalo. Le atua e wha alua ona ou anapongi i le vā yaso. E le misi lau se furuai i aso sāta i tasi. O te tausi i lau tū la fono. O te whaia le a mi o tonu. O te le olanga oi. E pei o le ao la fonga lele tū mai. Whaailonga o le tangata whaamaua lunga. Ai aluane le ao la fonga e tatalo. Ua tū mamao mai. Whaailonga o le tangata le amana ia ina. Ua punou lona ulu. Ua le mawhai o na tilo ae i le langi. Whaailonga o le māsi asitele. Ua tui ma pōpōlo na whatawhata. O le whaailonga. O ia o le tangata sese. O ia o le tangata angasala. Ai whai mai upu pupuu o le tatalo o le ao la fonga. Lea tuai. Ia ea lofa mai ia te au le tangata angasala. Samoai. Ia tātou alo ese. Mai le ola whaamahua lunga. So ia tātou te tō lau. O tātou le lei. So ia tātou te vivi. I tātou, ma tātou tautua, ma tātou au nanga, i le mālo, i le e kālesia, i nuu maafioanga, matotonu o tātou lava ainga. A ia tātou wō i luma o le atua. E pei o le alu, a le ao la fonga. Ua alu ma le māsiasi. Ua punou ma le loto māua lalo. Ua tau tino i le atua. O ia o le tangata ua sese. Ua whaai loa i le atua. O ia o le tangata angasala. Ua whaai loa i le atua. O ia o le tangata. Ua matua mativa masae whaaleanganga. Samoa. Ma neia le o onga o le ne yaso. Ma le lui tau. Mai le ao la fonga. Ia tātou wa ai ifo. Ia i tātou lava. Ia tātou wa ai mua. I o tātou sese. Ia tātou wa ai mua. I o tātou leanga. Ia tātou wa ai ane. I lo tātou wola whaamaua lunga. Aua. A e iloa lo sese. Ona e iloa lea whaamanga lo atu. A e iloa ina lo whaamaua lunga. Ona e iloa lea
whaamau a lalo atu. A e iloa ina lou leanga, ona e iloa lea o nā alofa atu. I le nei fo i aso, ia tātou fe au ma a tātou ngā luenga. Tātou o ia e pei o le alu a le ao la fonga. E alu lava, ma le loto māua lalo i luma o le atua. E tautino, o tātou, o tangata ua sese. Tātou te talo. Le atua e, a o maia i mātou uma. Ia mātou o atu i la ua fio, ma le loto wha māua lalo. Ona wha ea ina lea o i mātou. Tātou ma ua fio i fe au mga aluenga o le nei aso, e manu i ai mea uma. Lou lava suafa i Jesu lo mātou ali i ma le whaao. Wa mātou te tālo atuai nei. Amen.
taimi la wan tia radio Samoa le walus ful malatasi bidu tu te ne le tu la e tasi e fi fila nga fa tala fa to le divine la woli la mai mom la fa fu nga ma lo le fe le fiva e ma lo foi le on sai tala si o le dawa to tali wan to le to telo le malo le tanto to nga wenga e le mai ai fo io vai nga o le ya so fu raile o tanto o le fa ngol va so vi ia le lo fo le tu te mai lo to so fu ma lo bantu ne ola tanto te to e ma futa foi ya tanto sa ya to le fa ngol le ya so ele temdinge fi fila ganga o le fa tasi me foi le tlinga ya le ala ku so fi le o le to tomala danga le ale enterprise motor group i markau wala fa lo ino landa to tua ia fa telephone to ele tlinga bolo to fa le ala mano nga lu mano fe ya ma le so fo mo lo tlinga ko mo ya ma lo fo tawa ta i wa ta to ino se ta to wa to no ya a tala fa fo ile fa fo mo se ta to wa to no lo mpa ma ua ta whaasalango le nei tūla o le aso, ia, e maulunga lava le langona o lo. Tātou tau whai maua le mawhanapana o le alofo le tua, ia, i le alfa i fo i le nei aso fo, e whaapopo lo tauso i fua, ia, maso mātou wola, ia, i le, nei fo i aso i le fo i whai unga o le vai aso, ia, whaangatu fo i mo le weekend, ia, malole, se fo maua, ja, tanto te tau fai fa malo lava malo le sai malo le tau anta ja e pele von masin ja ile bang tau antu foi le le fai ngola vai o le vai aso ja intelena pisiele tanto tua o no le to avdo ma tua ja mi se fo le mano le tu le sa fi tai tu ngai gal wengal vai aso antu ja sa le lava ja pe to te le ana o na ya tatu ai nga ja pe o nai avanoa ia pato amoa i time le weekend ja no lava singa fo i ma tiute mga luenga lo fia ngai ai ia pio lala na pito amona ia vano i taimina e sa balbale le ia ia mtau sa ili fo inisio o ta vale mo tulanga lo na mia mo le ai lele ia ma no va tai ia o le wo tanto ia ili vai tau le sa tatu tau fai te talo o tuina o mai lea ele se la u sa no ia ale pe o tolu ana ia so ia wa makanga o sa mo le ko ya ngale ili ia ia le ko ka par ka ko e kan bole o mar ko ai nga yo fa malama bole ele o mo wa de ko nga ma u le ma ki ole yo ja, ole me pito silina na tau. Fa pe wa vevela tele. Ja, ole me fai ona apantu le akon, ia pe ki foi le ili foi le. Ja, sa wala malulu, o ile ke fi wa su ele me ke alwi. E wa kwal malulu kurio. Pe pawal me vole tu la le i taimi le au. Ia patu malole ia. Ia. Pe on bangai tono fale pe e fai sima kana pana bole lo insulation tulang pa pena pa ko ai ma na ele ma lu pe o le tai o le fia yo e pe o le tulang na ya ai so ia ona fa ia vai ta vuio o wingo le ta wi le tu sanga le tu sang ia ka ko kolia ia ka ma fanga wa ngale ma fanga ia fa pe nei vo to sa putu ni se tantu tal sanga e sa o le leila e siria tu le ngai no ti bunga le te tanto ko ai tu la mole o winter fa ja le lei o le fai ngol venga so mo le o le masina o november o tanto o lia la so tampe danga o ani vai ngai au si le fiel pa ia malo le tanto o tru ja fa tai mo ta mo ma to wa no ja o tu la ma tani lava ja pe o le lei masina ja i to po ma le ai to kasi po le masina ia ona mai po la ia ole nei tau sanga ia po le huta to wa tu la lata tu la no as tu ia ka te nanga po io o tu la no le fo fuanga fo ni so ai nga tu la le ka inga tau sanga ole promotiona ia nei masina nga ia tu i le masina po ia o le tu la le o le pa u ma wala lo tatu ka vale ile ile nei ia o tulanga mo le ngata ina tau mo fie le payment ia ai e so ani fo i le tau ngata so i fuanga fo i le ai tato fo no pia ia nei ia e te o le fama venga le o lo
au tilo e tātou au nanga le enterprise nei manukau ina ia la titi le payment ma maua lalo ia tau tātou tāwale ia lawa pēle whaasoa fo le tupe i nisi o fuafuanga le ainga. Ia, o lo pēle mano no ia tātou tāwale ele te na o le luan nei tāwale awaki ia o tātou susuki lea le suki swift. Ia, o lo o maulalo nei i le pitu ake iwa te lau i balima. Ia, whaatona nei vai aso lo ia o tāwale o le hatchback. Ia, le penisini tulang papena. Ia ngā tulang pule le mo lātou o le tāwale moambua. Ia first car po tulang papena ina ia whai mōwhi e po'i e le peimeni ma. Tamala lea po se mea pasu le lima sukala le vai aso. Ia, ia whapea o lo e lunga le marketi. Ia, lo iai le tātou tāwale lea o le Toyota Highlander. Ia, o le ruake skufitu. Ia, le whaluina le upa u le kausutasi vai walima. Ia, o tātou Ford Ranger. Ia, o le lua skulvalu. Iwa se lau mono le ua lua tātou ruake skulvalu le iai le taimini nei. Ia, ma le te le lava malena noa ia tātou tāwale. O lunga le tātou website. Ia, lo telefo ia o tātou staff o lo mpain mo lunga le Trade Me. O le TikTok, o le wā ia tulanga po le social media. Ia o la ema whaina access ai i link nga ma tulanga o tātou stock. Ia, mo le malifo se tātou tanu o lo tau sa ili sa le nei fo i weekend. Ia, po nei vai aso. Ia, vai ona e su mai le tātou tuatusina o le 5 i le 5 tolu i nei Grace House Road i nei Manukau. Ia, e vai ona mawaia tātou iat, e lua tātou iat, o le si iat, o lo mawaia le packet card. Ia, ma le si tātou iat, e lua tātou iat, e lo mo tātou piti apa mtulanga papena. Ia, o tulanga pule trade-in, ia kai po i ona whaungai ne mātou ia lau tāwale tuai, whai e sau tāwale fau. Ia, tu salama po la i se tulanga pule le pāleni, tulanga papena. O ia tātou in-house finance, e whai ona whaatupe lau tāwale. Whai ona mawale tali i tono le tūlā, ma pēr whape whai e lau tāutanga mo le whaatupe ina lo sa. Ia, kolo ia fwe tātou warranty, ia o tātou warranty, ia po le mechanical breakdown insurance. Ia, whai na kawa ia lau tāwale po ani tūlanga po lele afo ia e whale tonu, electrical, ia ma tūlanga tau mechanical. Ia, kawa umai e tūlanga le fua lawa i le mete mana o mia pe tasi anga i le whātau sanga o lo e tātou mechanical breakdown insurance na. Ia, e au ngā po, ia au lo i te tonu lawa le package lea, e ia i le sulua mātina o tātou roadside assist. Ia, o nai tūlanga na e tā ua po i le tūlanga po le ngata na whātau le tāwale. Ia, o nai tūlanga i e me whai na po pack, i e tangata e onga tāwale i dai tulanga fo i whale tonu le sā, ia po a fo i tulanga e mana o mia le sosuan, ia lo iei nei raenga ia whaahilo fo i mo le sila fia se tātou atunu, ia wā lawa ia le puipuinga lo sā, tulanga whaapea, ia o le tātou telefoni māsani, o le o Barcelau, ono tasiono, pātasi valu. O Barcelau, ono tasiono, pātasi valu. Lo mātou lua tu marisunga le pule ia Terry Cohn. Ia, ta māpo ia tau o papo. O auna nei, o le ala kusofia le lei. Ia, kai ona vili mai, ia, tātou tāsoa i le tātou lamang ngana. Ia, nisi po i o tūlanga lo o nao mia, ia le malam lama anga, ia te whapula po i mosila pia se tātou atunu. Ia, po lo suma tātou e kes masani na i nei mankau. Ia, ponga mua, whaatai mo le mātou wawanoa. Manu fo, manu ia telefo i au whaivalo Filipa, ia ma se fo i whaasauni atu le weekend, mo tapua i le tātou au. Ia, le whaaponga mau se tātou atunu, lo whamia le atua, tai atu lo to soifua, ma se ola, so mātou ola, ia, se lau fo i mo mua, tātou toi wheloa iei, i le tātou whaasalonga masani, ma le e talai ngā tuambua. Ia, manuia lo waso. Ano talai ia tātou mai e tasi pe ona e talai le ringvaenga le awoli manuia fo le whai unga le via so manuia le tāmpo. Inga,
o le talangana ia le ala ku Sofia Leo le Enterprise Motor Group I Manukau le mawhea le emisia le lātou tuatusi nao le 5 Great South Road I Manukau. O le temi lewa a whatonu leitu la e tas. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasputi alu, a wale sui ya ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Beta Drive Doctors, ile tau longa fa tau I mangele, fa pia manrua. Mo le va ainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e foi ma tuipui pui o le whana witi, o tuipui pui le COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Fa pia ma tuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Awa ni MC Fasala Lawa tu sa Aula Radio Samoa le tamu sanga taito fitu ale Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male nima o November maile malanta alo le Manukau Rovers I mangele maile iwa le tai au los fulu au malo los yole afina wina le champini o le neifo tau sanga malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lua afe los se fulu male nima awa ni MC luga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom ua mawhai ona au wina atu nei Fasala Launga ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota nei loa Alethea Famuina I le olua tasi o whalua tasi lima fitueva. Olua tasi o whalua tasi lima fitueva. Tasi lima iwa tu, amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. So I form nuia tato tunu mai le tato por Kalame le retole ola le fo yaso au te fa talo fa tieti oil le sua fa man malo tato le fa ola o yesu malo la so I form nuia o tu se mata yo fitu fa peaceful fa pea a wai va pia pile fa to e la wititi fo ile ala ta watu ile ola e to titi fo ila to o e maua a le upu mo o le aso le nei o le soifuanga le nei o le fainga malanga. O le whainga malanga e ailona taunuunga. E le whaafua seionga e kaungu ia taunuunga e lua o lo taumai e Yesu. E fuafua I le ko inga filfilinga e te whaia I le olanga le nei. Whai mai la Yesu e lua whaitotoa. Wa ku mai e ke fili ai te savali. Whai mai o leisi whaitotoa e vātele. Ia ai toa tele fo itangata e ui atu iai. Peitai o lona taunuunga o le malaia lea e whaavavau. A o lesi la whaitotoa whai mai, o le whaitotoa e vāpiapi, e toa I titi fo I tangata e ui ai o le mea siringa mangaia, e tau nuu la lea awala, I le manuia e whaavavau. Ua whaatusa mai ai e Yesu, ia tau nuunga kākou ke o iai, e fua I o kākou whilwhilinga, a o whaia I le lalolangi le nei. O le mea siri la ona whaingatā, whai mai tala Yesu, o le mea siri maka ukia, whai mai e siri aku le toa tele o tangata, o le aui I le ala lau tele, e ka waku I le malaia, na ilo o tangata, e fili, e ui I le ala vāpiapi, e ta watu I le manuia e whaavavau. O le whasiri ai sea, a wawha ila, o le wingo le ala vāpiapi,
O le ala vapiapi o lo taliaina lea po lo filfilia lea o le alii whaola o Yesu e avea ma lii i lo wolanga. Lona winga, a wai ke filfilia lo Yesu e avea ma lii i lo wolanga. E le to e whamerka la fo le la poskolo pol e le o koe ola. A o ke riso ua ola i tonu ia kia winga e le koe pule au ia kia. Ai o le a pule le mea manga o a Yesu ua nofo i tonu ia tia. Mafu anga lea, whaingata inista ngata, o ngā whiriwhiri le ala vapiapi le, a wafo ila, la kou ke whiriwhiri lo le vapiapi, dona winga, ua le ke le se avanoa, e ka whiri sau ngoai, i mea manga ngā o whai leo langa le nei, mea o le nei la lo langi, tu ina naungo le ngei la lo langi ma le anga sala, ai e ke whiriwhiri lo le vapiapi, nonga winga, ua e whiriwhiri e sacrifice lo wolanga, e ala i le avea o Yesu, e whai mali ma whaaola i lo wolanga. O le siri mo o le aso le nei, o le ala le nae te savali ai. Whai mai le tasita ngata, ia o ke le umangingo po le ala, si o ke le uloa po o le ale po fia fia le kue le uala pea, ke loa le whailonga ma losi e ke loa ai, fetu nai le ala ngai ke iai, o Yesu i lo wolanga. Wale mengi, e iai lo le ali whaola o Yesu i lo wolanga, ma avea o ia ma lii i lo wolanga. O le mea le atupu, o le a narrow down nungo winga, o le a amaka o ngā kipi e se mea e ke mangao iai, mea sa e loko iai, o le anga sala ma le tino sa e fia fia iai, a ua amaka o ngā e whaia mea uma e tusa ma le fina ngalo le ali whaola ua e talia i lo wolanga. E iai le tala luitau mo o i laso le nei. E mangaku nista ngata a filifili le ala vapiapi, o le ale eise fia fia, a wafo ele akau fia i latou, mai tu ina naunga ma fia fia o le olanga le nei, a le luil nei mo oe. Sa o mangaku fo ia ufa bena, o le filifilia o Yesu, o le atau fia ai, mea mangangai o le olanga. Ai ina ua o filifili le ala vapiapi, ua o tofo ina nei, o ka se mana ia, e ui o se ala vapiapi, ai o se ala siringa sua malie, ma mata ngō fie, ngai lo le ala sa o ui mo muai. O le upu mo o le asul ngai, fili le ala vapiapi. Le ale wingo le ala vapiapi, o lo talia o le alii o Yesu i lo wolanga, e avea o ia ma alii, ma Lord, ma tai o lo wolanga, le tua whaafitai. E o ina vapiapi le nei ala, ina ua matu talia ina oe i o matu wolanga, ai o se ala e sili le manuia, ma tau nuu i se tau nuu ngalelei. Whaafitai Yesu. Amen.
Se formani na o le sunga ya tala le mata o le rivango la o le mala pese o fa goina o ya Yesu yoi ele ya se se mo wai se tanto file mu ya o le dame o le file mu e se le tonguta o le mena fe vanta wa ye entuno o nei le manna o file mu yoi ya le o le utoi sfulu male no midu tona tale o le tu la e lua e ta fo le lua o na tu la tanto tala I vai furua e le ya so for raile ya e la ngante le mo le tu le gang fa tu tele le sunga e le fai fe au ya pasta la fa e le copo le Assembly of God I lano I savai mo le fa po ponga o tanto polgalame o le Irito leola o la nto musa isi fa po ponga e le vai so pe tanto o ri e lona lofa ma lona angalele Ola usa tu ya suli ma bidu tolo toi ona tale oli tu la e lua I le rivango la woli oli sidi o tanto fa linga ma fa silsilanga o le tolo mai le official le Radio Samoa le rifo ya woli wala woli lo pu ili o lo topa ia ma lo o topa malu malo la vela lue malo le fe feiva le rivango la woli le nganti tolo ni sila fa pe foi ya tolo ma mauna ma wa mai tanto fa salonga e lunga o la TV o lunga o la telefoni o lau tablet, ia po lau PC, po lau laptop foi, ia po tono lo mota lo lawa, ia ma tono lo sa po lau ta vale va silsilanga mo mua, o le fa silsilanga mo ilanto uma, na tupunga mai ya talataina no fomo I mai tua tuinga mala talataina, I matafanga ulu tungi ya li pata, o lo alala I Samoa, America Samoa, ma so se tafa o le ke lope. O le awhiala tanto talandoanga lona lua I le Church Unlimited Cafe I le tolu pa lima teata tu Rowdy West Auckland e whaiela stona ia so lusu maliva o le masino November lua whelu lima e whaiela I le tulai se fulu lua I le woli ma tau te wala awa tuai le awa ma le whaalo halo I le pa ia ma le mamalu Io o tau tulanga whaalupe a whia mai matala au mai o laule awe mai o le ale whaatali ai fuafuanga le tātu ainga poto poto Morisi whamtalanga, a whai te lala I New Zealand, wala wane, I le olua fitu, whalua o tasi lima luaono. Olua fitu, whalua o tasi lima luaono. Ia po au se tā lia pa whai o 90 ai tau malele, tau tua ai tau malele mei na. O le numero o le telefoni o le o wha tolulua valuiva, iwa lua iwa fitu. O wha tolulua valuiva, iwa lua iwa fitu whaafatai. O lo se niela tātou wha silsilanga tā walada e talataina valusia talataina le ala I Salanoa William Palmer tu inga malawa lotu talataina mai fopo ono sai Palmer. O le isi tātou wha silsilanga wari ngalo saulo minga o le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. Ono iei whanu penga o Samoa I sifu tutuila mamarua. O nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o la batafa I o la batai. I le whainga o whaalawelawe e pei o whaai poiponga. O le whesila whainga o Paolo Mangafa. E la ngatu i leo o Maliu leo si o singa o ainga. Si I whaanualo whaalanginga o I Kalesia. Ia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. Whameina le fitu se fulu tala le tau. Now official of the Radio Samoa le tolu pan tolu ono Hopewell Avenue Manukau e maua tuai saulo minga morisi whamtalanga wala maila tātou ofisa I teimi whainga anuenga le lua ono lua tasi lima I watolu lua ono lua tasi lima I watolu pētanga yane I le tātou o penga tawha I langi o le shop Radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eisa o ka whaafitai. O le tumidu ia lo whanga sono I le whaalinga o la e ia le Pasifika anto ai matatau o le pea po le malu. E whai da le te puke o Tara Community Centre mine la so a tai au I so le ia la o so a fosi kai au ia le le ia li I fosi
Ia le na aso vai so fo, sorry. Fa manulu wantu le tanto fa linga le na ono le fa pia o nei. Ia ai le ai o le afia se fa linga o la ia le Pasifika ma te tau. Pe a po le manu i le te puke o Tara Community Centre. E fa ile le asto na ia se fulma le 5 o November. E amontalia le July tasi le waulianga i le fai le fiafi. E na ma fai ona fai so la e Samoa e fa ali ai la pe a po la malu. Ai morisi fa mtalanga fa so te yane ia le faltua ia Sabrina Fale i le olua tasi iva o tolu o tasi. Olua tasi iva o tolu o tasi. Ia e mawhai ona e sila fiai ia po ani tu la fono ani ai einga o le tātou whaalinga la ei. Ia ato ai ma le whaalinga lea o lau malo fia ia po lau pea. Ia po lau malu foi le dawe e so fau pe a tātou o lia le lofa ia malang le lei o le tāpa au sili lunga. O le isi a tātou whaalinga o le whaasitilanga mla mawhtanga le whioanga o vaie e sa fanta. I le awal tele tangwa ia whaasitila antuai ma le whaaloalo i le mawhtanga a alo matama whana o le ninu o vaie e sa fanta e whapea. Whaamalamole e whaamaratuantu le tātou mawhtanga masani i la stora i neia so valu o Novema lua a whelo lima i le tulai tasi i le awauli e whaiale i le lawa o le talanga ia lutu i manga mau i le 4 le Neri Place i Mangele a whio mai matala o mai tātou mafuta ia ma whaamautu ina ia tātou polokalame o le whaiunga o le reitou sanga ai meise o fuafuanga mo le lua a whelo ono. Talo ia lofa mai le tua ma moli an tielo tau sei fua i le aso tātou whelo ia ilo na lofa. E morisi whaamtalanga so taifo an tātou numera i o le ata aua o le lua fitu lima o tolu tasi tolu, lua fitu lima o tolu tasi tolu, pole o lua tasi o iwa lima, lua valu, o lua tasi o iwa lima, lua valu. Wa taiolo seni e le laulaua fono a le mawhtanga na ale a fia anga o vaie i ni usila nei. Malai tātou whaalinga mo le muli leo janu mai le nivaenga o le aso o le whaasilsilanga o le misela. O le vaias whaaptola nei o le tuipui o le misela, Measles Immunization Week. O le misela o se wha i pipisi a fia i le whanau, wha bea tangata mātutua, e oro tinga ina i le tangata pe a le wha i tete. O le tala fia e ma whai o le fo ia le nei mai, e wha lua o le whai tuipui 2 doses o le MMR, o le tui o le measles, mumps and rubella, mai iwa sfulmala iwa pasene, le pui au oe wha pea lo a inga, a o lo iei lava nisi hanga waa i le whaia fua o le nei tui. A whaia te le mai loa po ua mai o na whailo tui, e ma whaiona e tanga iane le upenga te whai langi o le info.health.nz/measles. E a pe whao so tai lau fomai po o se whale talavai. E ma whai whaona e wala au i le Free Vaccination Helpline o le numero o le o valu se lau, lua valu, lua iwa, lua ono, o valu se lau, lua valu, lua iwa, lua ono, au e te whaatali ai vili nei loa. O le vaia swaptola nei o le tuipui o le misela, Measles Immunization Week, pui oe, pui lau whanau, pui ia lau pitono. O le si nao tātou wha silsilanga tau o le utaunu mai le nivaenga le aso i le tautua, ma le undanga nei le Radio Samoa tasi lima, iwa tolu a moina ua toe fia. Fitu ma lafa minu utaunu tale o le intulai lua tale lua, au datu telefou le ngana Samoa. A telefoon i leu sole ia ti pasa, wa ia fuala au joka ma foi, io, ia ma tanto uma la vole ma futo me le nivaenga le woli, ma lo le feo le fiva, ma lo le on sai. Good morning, class. Good morning, Mr. On a track. Ia ole a fight tata tanga launga. T49. Wow, name. Who's on a track? Accent. What ya onga track tama le so Jason. Ma faccio un a, sabe a, ia. Vai, follow my. Ufangala monu pisa TV e caro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV e caro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV.
Rora Piti. Talo fatu le mamalo le basengala mai mai pupula ile ngita wa inga abise eba epengi wa amakale su inga ole base akosole fa asa o mele pena kasi eka bili bile wasela uwa bebela kasi luwa bulupu bae bai bai inga fai kaule fa akele ya luwa o vale sela ili sisamo inga ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile posinga inga bae mo mole malo longa fa kapiki wasiki pipili yuka emalo ole atso efa fa waitalo e ole si ele leile a anno I ole ile so ile ma alili o ole ufu siva ai petsefo what it's all what all the time me fa fanga vaya fanga it's my la nga asa ole fa la ole longo ole tau longo la e I o fanga la mono pisa TV e caro ole bro Solo nella
talafatu talani mai au te roa mōli ni te hao moruia. O le suikum sina mōmōle lo ni sila Jevan McSkimming sa e tau tino le mōni o mōrianga ilo na umia ino ata ini amionga mātanga e whai e tamaiti. Mātou tanga te whiusua I ma meola I ana computer whai ngā ruenga. Sa e tau tino le mōni o ni mōrianga e whamis non whai tūmalo I Wellington e la sona nafi. Sa mua moatu fte ia e mōrianga e valu le umia ino nei tu ai ngoata e sa to e whai titia I la sona nafi. O McSkimming e limsu te stosanga sa mua motula I lumon whamis non whai tūmalo I lungo le ata video ia I ulai. Esa aviere whatananga e whasai mo se teimi ona whai lolo na ingoa whatese maona morianga. Moriane le to e tau sanga e whawau le tau fia o whai lolo na ingoa. O le komisino leo Richard Chambers ai whalia. O le amio McSkimming o se tawalea mai o se mea sao le whiwhila vai atea ana mea le anga sa whaia. Mai e tā wai o le ai unga wa whai loai o leo le uma e tusalava pe o le ale tūlanga e tūwai e muri lava le tūla fono e pe ona palai tangata uma. Whare e Chambers o le amio McSkimming o le ngatos tangata so tūla fono ai o whaasanga tawai fo I le whatu tā o ngā ruenga whale o leo. Ai o le tūla fono sa Pasia ele ima tau sanga o mawai whasa ai ave ta vale maua o laina ia te paa ai po pai pasu po vaping e te tono ta vale a o iei e te maiti e leo ma whaia lava na wha malo sia mai le ai ma se sala tupe tasi ua whasa le nai sisi o le ai o se whasa langa ua whaia u lava sa wha u la vele ni min stau leo Mark Mitchell ile tusa ma le tasi o tau sanga te luai ina ua mai o na whaari e leo e le eisa lato fuafuanga e wha malo sia ile tu la fono o nei leo mwhana whaatino e lato masini computer. Sa whailo ai le tio le news talk se be e wilava I lea wha wilava le minsta. Le sa e whaatonu ina ino leo e whaafouina porkala me o lato computer. A e o mai lava le temine e le whai lava ise mea. O le tu la fono sa pasia le whainga malo le leipa mo moatu le luas fulu ma le luas fulu. I le lango le partia le national sa taula I ai le vaoi o a fianga o tangata e le tangu fia le tapaa. O le tusanga e rua whema le futasi sa wha marsi ai, le whatangaina o leo e whaunga ai ala tō whai unga whai whata tau. Le wha matui nai la ptainga, sa le tupe limas futala le te milawa e mawai se isi o sori le tūla whono, a e pōre wha matui no stu sa mania e tūla iai i le wha masnonga. E ruzai ma wha maumonga umi e ne lalo le tūla whono wha matala ngalo ia, e tōse la umale lua e la ptainga tisia sa wha matui nai leo tolu mai, o le wha marasi le tūla whono. Ai o koso ina wo ruai fai lo ai ele ai mo se sala tupe sa fa sala nei sesi mo ruai fai li ai lo leo sa la tu ruai ta rai le ola malo lo ino tata e uno le male ave leo ia le power e fa sala nei sesi o promisi le parti le leipa e fai fua uma ia siaki tuti no sao tina mata mai taile cervical screening pe a fai e fil fai nga malo i fai nga palota e te wala tu le lato por kala me sa mo folina mo pepo siaki fa fo mai po le Medicard. Fa ariele te mata e suiso upor so fo maroloina e chaveral. O le ngai o inga so ni le va o i o nga singa so kanesa ma alo fia to singa to tai fle mai. Sa e ta wai e te sanga le tasi se lau po te sanga te tasi e se lau fitu lima tanga te sile mo ile kanesa cervical cancer. Ai lima e whanoi soi fua. Ma le whaia fua siaki o le a vavilo ai. Whasau inai soi fua ma tu ma iei le mamafo tu pawharu I tonga whikinga. I lalo ai inga whaatino le pātia am te mai au ke topo le rua whemare fitu. So se isi ma whaiona sao fia inai siaki. O le am whaiona sao fia ia iau noa mani te tongi. Pe a tau au ina I la tau pepo tonga whikinga po Medicard. I la tau fomai. Ai po whata singa moni siaki e whaia. O sia ke whaia mo cervical e awa noa mo tanga te le mātua e lus fulima I le ono sumali lima tau sanga le tai lima tau sanga. O nei sia ke whaia fua mo tanga te maori ma le Pasifika tanga te e pepa mo tau tualau telepo community services card. Mai la tau tau sanga marunga tu le mātua e le whaia lava yesi siaki po siaki wa leva o le tau na whaia. Wa whaawasenga ina le leipa o le whaalau tilino le tau tua e whaaruai le lusu tasi tes miliona miliona tala tau sanga moa e bona whaatipina mai tala whaara tau le tupe o iei nei. O pisinisi teu ulu ma teu atingi vai mating lima pure salons and nail parlors. Wa tilo ia ia lau whainga ruenga le matanga ruenga o whemaranga inga male awasiasi mo ngā ruenga.
wa ia iso la tu popolenga iniso ni company e so tanga masoninga tu la fono fa ma popoina fa pema fa tinongo fela o ia fa so tu la fono tupe po money laundering o vaenga mo stainga po compliance teams mai le matanga luenga business i manga luenga Ministry of Business, Innovation and Employment wa amatina ni ala tu sai dinga fa tapito ni fa tinonga le fa mauni ne business i vaenga telo le motune ma tu e se full fitu no fanga ne business wa mai ona sia ile mai ai o le telo fa tonga e winga business teu foringa o ne ia se singa fa fo sei o teu ia fale vali tingi lima ma tingi vai fale teu ulu ma fale mo tama ja inga lu fa talitane po massage parlors ma rea fa wa wai masino lu mai o le tama te pule most inga fa fia fa ai tulangi o ngā tonu ia Margaret mea foa o faria o le fa tinonga le Operation Antic o tau lai le fa wila vele e soli tu la fono e fa mabo poina mavao ia fianga iai faria mea foa o vaenga o company teu foringa o ave ele fa mo inesa ililinga o no le fa tupla i o le numero 5 tionga ma mata upu mo le vanga so e mo ngā ruenga ini teu sanga mo vai tunei ai fa pitole i tulangi o Wellington mo wai kato Talonga o Blaise Talangi sa ave mustaso au tapua i solo masavali sini Australia ina au sia sa moere so nga champino le ipo le rangi le rafa ma le fulua i ngalani le kapiliki o le vazone sa tu i lungo le fata fa fia matamo le au matilu le au tapua in malaya le Eastern Creek Raceway sini Australia ina fa felo i lo to sa mo sa unatu mo so nga champini mo le ipo le Pacific New Zealand ile aso sa Salongo e talangi le vanga tala le NRL.com o se taime matua ile tali tonuina. Mai e ta wai ele i mamao tu tele sa avea i mo se tasio au ta pua i savali le teime o le tamo le sanga o le ipo le rangi. A re temini o leo ta alo fa tasi matama sa la tu ta pua ia. A o fa la ulo ina tamate o tasi o le toa sa moi au ta pua i sa fa ilo e foi mala la fanga i sa moa la tu tupanga. O vaenga tele o tama sa whana nau Australia po New Zealand e apitai. E mita tele so tanga o la tu tupuanga faria talangi o lona tamasa nga ia ti Australia fato as fu toru tau sanga ai o lona ainga lau tele lo sala lau i le rangi a toa ma le tiru o lona ainga o mita ia tea o na o firfria le to Samoa o se falo ngona winga ese wa luse Samoa i stasio tamasa mata ina tele le ta alo ia Jeremiah nanai o no se afianga i lona tau au ai wa sui tulanga iai ia Chaden Soa le sa misia le talo ma tonga ona suta siaso e fa marolo ai le talo ona le taio no lum ai le temene o tali tonu er fa ia ona la kapili ke kiwi sa ni sila mana mia le telo se mate tunga i treimo to le ninga fa vela mo ta longa ina ia mautino ai ele to e fa lo ina le mesa tu po mai le tamata alo i longa tonga ili e satka toa o fa wa wi so ngar pure ngar kamera sanga likala na Australia Ile tulanga sa ngafa i malia whaara vlave sa tupu mai i a katoa. Le sa i wanei, ina awina tu whare mai le mai aure talonga mara kiwi sa New Zealand malai Eden Park o kilani la sa, ina ua wha tolo na taiero na ulu. Wale putia nei o le tamata alo tonga wa vesea nei mara vaengo ngasi tinga ina pole ICU, ina whare mai au kilani ma o tausia nei se isi vaengo le whare mai. O se atunga na tele mo le toa tele o le taiero ulu katoa, Ino feto ai malisi tamata alo tonga ia lehi hopa te te mo tolininga fa vela sa unu nei mole ta longa tele mani sila asa ave ele fatana nga fo mai ole au fa wo pe ona ta alo ole sui mo mole lo kapili ke le Warriors mar ki wisani sila le wa vem tanga fa sa la ta longa tele vese le alo sa mo ia Monty Python sa ia longa ile por kala me le first up ole feto ai ngulu o se va inga matau te tele Mai o se va inga pido silia tu le ona leanga o tilo i ele tau sanga atoa. Ma o whaia ne Iesu su anga le NRL se tūlanga o talawhenga iai. Ai o le whasaronga le tālonga e whaalua ona toi te ele ulo katoa ma avelo i tua mani malaen. Beitai, a o mātamata mai nena fōre o whaaleo leo. Sa va ai ele te le tino, ma wha mana vai lo ke sene ma o inato i lore whale mai ma whaia vave isto tonga, e ave se aile vai mai lona whai ai. Sa fasini ni le fai ngara Kiwis ya Jones e le foi poti Peter atu ni mea ona fai ine mautino ai ya awane manu aulo tama i taime o tolininga fa vela sa ni ai mo talonga a sa tali e de tau ona fai ia se va i linga
Ai te merelo ma te tuina ma te toa kala puliki le Melbourne Storm ile tulanga sari le mai ile tamata alo tonga ile sa katoa ma ave ile fa mo ino na ola maloloina ai o valo ia e se lo ia tu mo ora tilo ma te toa kala pusinga yo fa tu la fono e faia a fa tu pro ese popolenga ile tama se tulanga e umi se te ni ole ali to eta aloi ole te fono kala puliki le West Tigers Lee hanging Pantelis. Sai fai lo official o ia le Bruton Lawyers o le amalo se le fina un faltula fono kalapu pe mana na o ai fato ai le mata o pure farmers no nga talana ni yaso fi le mutu to mo soi foia Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ya, atano le tuaso mai. Ya, ilangona ma tu whapai atu pa ia se tato tunu. Eo ainga mala tu tama mainga. Whapena foi le whalupulunga ia tu munga pule ainga le taimel wa o fonti. Au whainga noenga tofia le tua. Ia o lo no whtapua. Whapena foi tamama tina matua. O lo taputapua ia whaiva o lo tato tunu. Ia Michel Malo. Ia o lo nofte talo. Ia mai ia fioanga malalfang. Ia wanga alwenga fatino. Mato fatal fatu. Pa ia fale talalei. Ia e whapena foi. Ia pa ia fale angananu. Ia te nane tapo inga le motusa. Ia lau na aptasi. Ia totor fleula male. Upun manu tele. Ia fatal fatu. Sa mo foi whafonga mai se tafole ni rolang malole pale malole tautua ya malole tapo malole au ona le tua ela tofim tute e fa filo e tato maftanga le ne yeso e mese ya pa yorole wa ila tolo e tato wala le sese ya TV muspepa musociala lo fa no pueri ai se tato tuno tau le tato ngalenga tau foi ia lo tato tafaioi awale le talo e fa le tuol tato ngalenga fatino isa ranga le tato le tafaioi e faio na feitanga ai le vauso ya ma le petel no fer fani se tato tunu ala el tato ngaluenga pa fa tu au le no tenga le na me le pa ia sa fainga na to la no tu fa tinu tu sala ya ele fa fa le pulunga tu mo pule ya wala la tu singa malo se fu mnia ni va ya se fa mtute ngaluenga ya famile tu la va ya se le misa tu proclame e pea on Silvia ya o ngaluenga te wa mata ina ua mai ale tala le tupe ile na vaiaso pasia ila solua ya ele fono malo palmene ya on fanga solo roleo fe mutute al tato malo ya le po foi lilo sa a fe me fontanga kabine solulu fa penala stofi o ila sfraile ya na le mo wa tato su tato vanoa pedai ya eu leu do tato taiao ela ni tau na lunga lua tato faso ai ole ne veiaso e pe sit fir la veiaso taluai sa famana tu ina ile tato veiaso fatawe nai le pupuinga ilungo o tato ala leo ia po le cyber security week ia ina ia faungare internet ya tau faunga tau faunga lelei faunga murati nai faunga mo fisota inga ya ai mai se faunga ya mo no fulelei ya ni vai tau le foi sai ele le sauninga lotu la sa ya mo le mai foi le fa malo si falenganga ya le faunga ina ne meu internet tau yo ni aso maltato internet tau fole na o le fa mama fal malo ya inei meu fa ngai no technology
no ina ia whaongaina mui tātou lava tātou whaongaina whaonai whaongaina le internet whalau te leilu malmalama inisi mea inga i tūlanga tūlafonu e tūlanga e fia iloa fia veo i si la fia so se mea o le nei soifanga en whaonga te tawele internet ia mua atili ai ni se o nga tāua ia me se voi ai o ai so ni faltus pa ia tūlanga whapena so mawai so ni ma le internet tāua le nā vahenga capacity building mo tātou tau fu internet o tātou whaongaina so ni tātou ainga me a onga whanau ia ma so tai foi ma ainga i fafu tūlanga pena ia mo le lei ma file mo tau fu ele so tainga ia wa tātou tira so tātou tunu pela on sil fiela so sorele le sa tala ile tala tonu al temi tau fail tātou fasalo tātou one government portal la ia lona winga wa open le platform te tala platform na malo ya mfeona e alu yai sa ili iso se au nanga al malo ya e ilongo le internet lona winga le ta o le mygov.gov.ws luina ya tatu one government portal na ya mo le mamalo na tunu e fia si la fia tu lango tatu ya nga ina o mo o sotanga ya pe awala tuna ya itono o website tanga luenga teitas e tu sai mo tafayo yo ai ya wonang ya o lo fayo na mataina a o le amatanga le na atono lo teleni si vaenga e tapu e ma nga e faunga ya ma nga e pel fa lo tele ma fa lia tili o le o nanga tatu malo pe o me uma ya amata ya ile ato alto no le tele o tatu faunga ma ave le sosani taua o ani me on fa le e tau foi lo tatu fa soile i tanga luenga malo ma o nang ina i fa le tili o le no tenga le sile vaenga o le tatu digital transformation ina i mafai ona tatu faunga ina penga twailang awala twai sosani mga luenga fatino malo ya le nava yaso tala ina o le tatu one government portal as part of the digital cybersecurity week. Raso foi talwai amatai funo al tatu komite tau fonga tele nga luenga tele tau te whanga solo nga luenga malo ngata ya nga luenga tina nga luenga infrastructure whapena foi nga luenga o tatu tumai whapitoa ila tau mai so swani la fa ngaluenga malo ya wan ngaluenga tia ya ine ngaluenga wa matao na fa ngasolo lenga te velena yo ngaluenga pensifia ya so swani tatu unanga falmai ya mese foi tulanga o nisho masini fa ngaine ya tatu screening ya wala una ia o unanga falmai ya pe le telenga le nao nga luenga tau fonga sa mata foi ona nga yai le fenga le telefono ya man le komite tau fonga ya fatino lo la tau faiva ta faioi ya awa le tau tuaina chota tonu le ya savatino in foi fono kabinete tu langa masani il neva yaso malnava yaso ya o nga luenga nga solo masani ya ale tatu tunu ya pena yai ya nengatai fiungai e au foi ngaluenga malo foi fiungai minsta ya awaya tu teleo o fa mo ngalei ya wale ya tina ss o lo fai pa ngai tatu tunu ya matunu ifafu ya me se fo ya o malanga wale una ia pe o tomai fa pito e tono o fa ngaluenga malo so nei fa tino ina tute ya o la telenga le na o le teleo o tato wa taupu ya sa lo te fo ka peneta pa pena fo ile tulanga inga ngase ya wina ti fa fo tulanga ya pe o me masani lava na silfia le tu
ia mai fono kabinete le vai aso le vai aso le poserilo ile taupu pe ona langa foi fina ngalo ia ile tulanga mal tapo inga se tato tunu ia mai i talonga to Samoa pe ona iai ia ole malana tapo inga ia ile aso sa la sautona ia ole tulanga lava ia sa fsinia foi le tulanga iai ole o sifia ole fatinoino le tute al mtafaioi mal teliaina ole o tar sanga ile vaenga ia o tole ile fiona komsina ia male malana tanga ruenga ia mai la to e tar sanga mai ia peitai ia la foi wa silsila ia ile kapeneta ia pio tulanga tulai mai ai ia o ia ila fa moi ia tau tilo le lumanai ia ita oto se tulanga lelei wa pe on silfia ina tau na tulai mai inisio vaenga le malfia ia pe le tato tele miso fa le lave ia tulanga le bato ia le langona ia male fa manatu pe yo tato tunu me se lave tu plan salvo mai la tu ia wale tapo inga ia tapo i mamalu tapo i fia ina ia mawai le file mu le ngata ilea ia o le saunga le mu o tu walo ma tato whanau ia me sea i mo per fia i se tato tunu ia o whengai foi ia o tu walo ma tato whanau ia i talonga whaanga tama te loa le nemi o le ini i talonga ia ina ni ave foi talonga e o mai ni se o fala la vetata o tele mana mia e se ape o ma o foi o ni si ta a fia i fa la ta vale o tu langa fa pena ia tonu e le fa mo o nei tamata alo le mele e ia ta po fia ta po i le ia mi se foi ia le tu langa pe o nei ai ia solo ta vale ia o le tu la fono ai lo ta o tonga ia ia ele o fatanga inga tele ni mo solo ta vale se vanga na ia o ise talo sanga to foi o le wala ia o le wala le public road ia mo ila to e fa ngaina ia ile tu fo inga flowing ia alo tu atu ile min sta nga ruenga anga il tanga ruenga lo leo lo lato wa ia o le tato a wala tele ia po le wala malo ia mo le puipuia so i fo tato tangata ia lo ia foi la fatino nga tulanga va pena ia ina ia va ia mai saunga le mu ia lo ia fatu tuanga ia ile fiona komsina male malo ina ia sila tutoa i vaenga e mawhai ai ona le ngata ia tapo ia le whai wale atinu ai ia malu nalo tau ma ia saunga le mu me uma il whaonga ina o tātou a wala te tele ia ne whelawa iaso ma le ngātou le tātou atunu ma le tāpua inga le tātou tālonga to Samoa ia pēr on sit fia ia o le auanga ia tu le whainu tātou ma le au New Zealand le tulanga le liki ia e mo le ngang whaftai yo le sui o malo mo te ngang whaftai ia ele whaiaonga ia ma le pulenga o le au e me se foi fiona kapteni ia ma sui umo le tātou au to Samoa malo whai ia o le au tu man malo di talonga e o le leu tātou au sia le whainu ia se tulanga le foi ma tulanga tāua e mule tuai ia whamanuianga i le anga atu i le whaanga tama ia temi whailoa i ma le whionga le minsta o talonga whio atu whaipusui o malo o mule atu ia le o maunga lofa i mtapo i e fwoi lo tu walu whaiwa au nau ta inga ia o talonga whaanga tama mo e whaarwhani ia mo e whaarwhani ia e moise ia whaawea pia ma whawhiawhianga sili ia i ainga matua ia me se tapo inga se tato atunu me lea ia mo lo to whiawhia ia ala il taleni wa mai le tua o leo te lenga lea le pa ia o le tato au whasalalau le rita e au ia mo le toile
ngang whaftai, e tu sa e o tātou wheloenga. E mo pele awa noa, mo nai fisi light, e tātou te whasoa iai, mana ngang whaaloalo. Maro whaftai sa noa no whionga, mana tō rau pa utalo i nei aso, e ara sa wana, nana whionga sui pāri. Ia, o leo mua, ka tala le awa noa, mo ni si o whao. Siri e manatu ia te mai ana, amuta mai o ele te pito mai luma i a tātou si, nei aso, ngang whaaloalo. Ia, pura ia atai lau lau whionga le suipalia kasi asia ka fesini ni sawai e watu lau whionga no le semani nonga mo tata watunu o le va ia pe ai fasan launga ia le tulanga o le tali mai al Samoa Observer to sai for you ni simta po le sa ai va ia so tona nei le fatsau le malanga le whionga le pania e au ai ona manatui na mia foi se fama manga o leitu o le ala ua manino mai ia o le utali mai lo fasili o pule no le mtanga luenga palmia ma kabineta ai o le fasili o a protocols al malo i tulanga whapea i le anga i o le whionga le ni palmia ia na malanga pe a whapea o le sima ia i lani whonutanga whapea pe o na o nei e tulanga lea, ma o fo tali mai al malo e tu sai fo i o le whaasao ina o le tulanga whapena i sa tō whonutanga. O le tulanga tōnu ana ia ngā tōi whasili. O protocols i al malo o le whaatatianga o wheloa inga nei whawa malo a o i lunga ia nea whionga le nipani e whainga mananga o si ngama. Lona lua. Ia o maua fo ia nai whaamatalanga fo i whapea o lewa a wala mai se awa noa o le wheloa inga mani. A whionga pāni o New Zealand i le ofisa o le whakako o le tātou o tunu. Ia, o e whaafasili atuai la pe i se tūlanga whaapea. Ia, o maua fo inisi o whawhatala. E le o tali aina fo i le tūlanga. Ia, o i mātou. Ia, o a maua mai e le whaamatalanga lea i mātou susis. Ia, le fo i laua ngā tuai le fasili le tātou whainga mālo. Mo se mani nonga o le tātou o tunu. Le fo i tūlanga. Ia, atonu pauale o le mai sa o mai tawina fo. O tulanga vanu o sit whaalua whaatolu sile tasi. A le lau tali manino le vaenga le. I ono leo sile eile whionga le mai au. Ia, taua le fisili mai taua fo le manino o le nei vaenga. O sit whia o le whionga palmia. O ia le lo fitfiria palmene. O taitai o tatu malo. Mai o matu tangata te pefo no sau tali mumu o matu tangata whatawa e ona o whaipule afta ile tua wa ile filinga le taita e o malo a vei matu tangata rono winga lana whionga so se taimi so se mea so se whea anga iai o ia o le whionga palmia o le tato tunu le lo posedilo le lana malanga le singanga sengase ya pe au singanga sengase uma tatu de mana o mia le file mu le onore tulanga la ya pe tai ya o ya palmia sa tamato i New York ma to fatasi mal ministra New Zealand o vai fafo sa fisili mai o a pesa ele tala ale ayo se update la to la o atu le palmi o la singana ngas sil me ale o fat ai o li sa salo inana la na fio tu le fionga ya Wednesday masia peitai ya ele expecting of ele fionga palmi o no ya o lo ave o alu ele singanga sengase yo tato au sa mole tari malo ele me fai una fio mai se taita eu se malo pe yo e tali tuali mai no le nganga le nana tali ele fio ngal palmia ele tulanga ai me feilo ai o ya ele mano fono fo il taita eu le malo ni sila yo ya le nana o le dano sa no mai le fio ele fa ulunga le tanga renga sa tawana inform pe ai kom sino ni sila mal malo ni sila
i le si nganga ngase mena wa misi pe ano tau fala lanu tatu fa sona mo il fa vai pa wale to finga lo ia mol malo le fionga ile ia to fiero le matu tangata fa tau va ele la nación el palmia ia minsta ia awale fa ina lana fa nga malo no venga en fevento suya ta ha to je a le palmia o ia o to finga le na po fiala ia ngai ai o fa ia o walu te malanga e to e foi ta fa ioi o tanga longa ngalu ile fiong el palmia si longa foi to e foi mai ona to e au mai ro foi la ia ona mea na te tawa no manino ia lo no venga le fio ile fiong el palmia o ia o ta o tatu malo ai pe le leona si la fiel va engale la ya o pa ufo tanga longa sa ta wana inform per malo ni sila o lo si ia tu ia le fiong el ta el malo sa mo ya io lato watunu ya e fa lo foi ai pe mana o mieni asinga pe il na tele tadiaina ya ni fe lo inga fa al malo pe le miena o mis ya was out to le se singa le minister vai fa ya pe va pena ai te tatu lo a fi mele tu te mai ta inei tatu no fono piva pena ina ne hotel a tu singa ia mbea ore ale mia filio je tatu watunu todos futa si tu malo si au ia yo ya o fata singa i lungo nei me yo mai fea fai mai ole ngai a fella tu ngalwenga ia le la alto futa usanga fa lu paruto la fa lu le ngai fa vesida melia mina ni tato viso soani fa vesida tatia ia tato fai malie ya ma tato sa ili le tuolo tu finalo sa ili le tuolo tu finalo ai sa me le fa manatuale sa unanga sono presidente metis mo ya la oina fai nei mea oi mo la fai nei mea wa ona ale fai ungo lano tato mana tu fata tu ya tato atu fata tu to fu da tato ma fo anga to fu ma tato ma fo anga tato ti la lango i ma oi ya penan fa penatu ya Kali Manuele singa sang sa fiong pandia. Ele fica na lua. Filo inga ya na tali atu. After. Fatselo fumole sekonia. Olo fasili famole yang lain cuci orang pasti le paket macam cuci. Ai mau na vai le tu yo market ni so tama ni so o vai no hotel man pe mata wa fie tu poi le vai no fa wo bia o lo a mata no va lo vai a solo ya a le o le se ofisili fa mo lo fio mo le university o lo vai o samo pe mata wina o pa o paket ni tu so ai le tulanga le wa le la vai fa o le so so ni university ile mafaile ona o fu o fa na wa fa to a to ni mo pili a o po le ase fu nga ye po si lan malo o le si fu iba le sa a fi mai ina na ana ba a o o fu ai fa na wa o po le so fi na al fa mo ya ina ni utatu to sole le mata o po se tulanga e no fesilingi ai ni se o fai uma le no tali tu va per lo passi talo tupe lo tati atu le tanga lo tupe e male ngalu so so to au tanga lo uma awale le nei me to le tu sai
o lea e sau ia ono tatou tawhai o le sue alfa manatu le ave pe tanga luanga al malo ai e se me so ta il tatou minsta ai le so ta i tu star o mone mai tau o le so tu star ale o te le owe e pe lo winga le tane o le fa manatu langa lo metu e te sei nai tatou tulu no e vatu le tu star tu siro le ai lo owe el malo ala o pasir bedo me masani me pasir el paquete a matanga lue ya malu de chula fono ya seni la malo ya mata fatino lole fa ngaina ya ngalu le afolengo tanga lu tasi tanga lu tupe le tanga lu tupe te tala finance one amateron faila ko tinga lu fatino o me masani ale la pisa venga mafa il fa ngalo ya o tole miro mai media e familia o ngaluenga masani la masani aile e tatu mtanga luenga au fama wina le tatu National University malala tumtau o le tatu tulanga o le triple budget ya pe un fa fonga ya ele ngaluenga fatino al palmen au di umma ya vainga nei ma o si fiola tunu o la foina le na tato tonu al palmen ina o la liwai le lipoti al committee fa palmen tupeton tato public accounts o ina le sa nga solo umma to ya NUS tangalo umma malo e fisilingia el committee ma fo ango tropai sarolo manino e tato fai pule e mai lato e pe lo winga la le la fa oso mai il tato mi lo ya lo mea alme ona ana fa pe va mai o charula e to fisili il telefono e pe mi stavo io wow e me la tuntalo no ma tu le sta manino o talia fa pena e on tato manino i va ngani manino le fa tatianga mal fanga solonga ngalwenga malo e ai lona tulanga la telenga aua famawina le nganga na sa tele foi fesili al palmini sa o yai e salo sa famamla mo foi ai wale ata le patch no foi mo patch ato e ina te mai items laitina au si ai mai piaru lunga mai piaru la lusi ya la telenga na wa sa no yai e no na tale te fa pena ma ngang fa lo Lo fio mai le sidia di lo fio tu lo le vai sa uno pensa che se la pe o lo le lo mo lo fiso ni sila le bala ma tu le sina ma se na se ta pa dia o lo facilita o fia ma fu mai le la pe por tanto ufficio le vai fa fo ia po e fu sa ia i te mi na te pena ile le bala ma sina ma se na se pa dia o lo facilita lo o a feo fatulanga e toi foi mai ele sina nga singa sena ni pania o a lesa le to luna malanga mai le so foi la to foi o no fa tanga fo ma ia fa tai me fa ra after eu tana vai e lo lu fisiti la fa l'hotel e til tali la fa after so se malanga e capeneta e fior capeneta fior fontalai entro bene e fai le warrant o le toisea absence o e taweo e avel foto al cabinet e la ormano e ile tulang o fakar e se kilit im tanga luenga mor silfia infatti no inga luenga tal fenai e pe inala o ila tanga luenga ili fatti no la tunga luenga tal fenai o ina ma tu tele tu si le lima ya ni fa pe ani foi le fa ngaluenga o ma tu pe na a le nganga ya nga tulanga ni o lo mana e ali si fon ma tu le va yeso ya o la tu na fa le address ta ti rum le address e lo hice por calame e le date no fueran fa tali por calam ya ale fa tu musu me la fa ngaluenga la fa mtala mal por calame o le ala le alo amento no pi fa le mele le tava mo fo le lo me fa
au le ulun tanga luenga ngal Minster le mena we le ofenga luenga malo talo fai o le se fa alo le tofio le tu le se fa alo ai sia na le ana te no fo o tia ya wa sa tano na tu mai le sketcho mai tu ai lalo lau ya lo musu mai le tu me tai office au fa longo tu au ta fa le no fo le ulun tanga lo no fo le le me e fa la se tato ai tu fez o tato tu pero venga no le mala tali le mala tali la ferma la nganga le to fetu ai muso tu silima tato ngal lo fa ta sol tato le mta fa yoi mato tu fi mai el palota mato mai ta ulum tanga luenga fatino tato ngal fatino tato awoia tato te va ai pola motu tua le la tole na mata fa yoi o fa veves ya ta te mata wat mai to sanga to te nei e me to sanga ni pese mai mato e fu malo o foi le palmene lo sono le la mo mulia fa tu le la fu e anga il fu malo e mato te le faiet o l'albena oile Fenga malo fieme. Ele I uma. Ai sea. Ele o se pinena. Se ngā luenga whaatino sa whai. Ale o tua I mea matu. Tua I mea matu. Nan matu no nofo ai lungo au vai mo matu whapeane talo whai. Se tatu atunu. Lala le te whamanatu pea le saunoanga. Ala whai ngā luenga le tua. Ni tato tusi le lima. Tato le ta mai le ni le ta mai fa polkiki. Sau e malcia polo. Poto mala ta mai o me alo fa le tua. Tu ina le tangata, tu ai sa moa. Tu ai sa moa. Mele na on fa penatu. Tato na o mato va ai al tu stala. A mato va ai pe ai me ele au mai lungo. Penga tu fa ilang. Ngā luenga niso la autostrada le nei. Oi. Atu vai. Fatu per fatu tenga. O ai isi telo isi cases we o sa la tu la fonte ava tu mo tu fuli tu venga luenga tu. Le lo pe fa fena tu puna. Pe fa fena tu puna. Dala le ale te foi tu ai per foi tu te ingan matu tala no Alicia so mo pido van oi dala le e tatu fa peano lo tu mai ma le filosofia ma le lo nane iui mai el ti apolo fisile na a fa ngaluenga ni tatu tu sile lima ta le se lisa sala Aula me ton ul manuia. Nang sala fanno ai leoti ti apolo. Tat faulai na il Cristo. A ole ti apolo. Mangalu ul manuia. Awal nei tatu fa maoni le tua. Ai lo na me ton. Na falalo. Mura lo fiona de felicidade tu também tu está e vale bangalo no bolo si o afere la fa mo mala male ni mia o afere to te ni mai Pastai ale usa no ya tata tuta no foi melele te me dua solo tu sa ta o foi laso ya tu ta fa lua tu pela su no lo veo piano vai a tu le mele o talen ya non fa penato la audisi ya mai mote mata matu tangata auto finga samo finga tu malo na te talo tu ai alo fangia samo malanta poenga kono ia alo faktai mo lo ya ola sili mo na
Pena o atu I lau fio wapo luma ka penetaria ni tu langalia o ke senei o to e mai po te toa oi o Amerika sang mai pa o nga ka manu. O le nei matori ko tina nga tuana ko I luma ko ia e o I fo no ina o fio. Yo le se ofisini pa mo moli. Ya. O le mta ku e patino lau fio nga manu le wa ma le ava yo na wala mana I to tama I tani mo so na ia tu tu pe ia le sini lo fioma ona reporti wo o mai fa pe ai ta po fa na fa lo ta lo tu malo ia le lo tu ia I fo I fa pe ia se na wa fe ia tu pe na ave la fioma I le fo na tani le fa na fa lo ta ia manule o mo le ava no ta le manino fa manino ia vala I la fioma fo le supalmia ia inisi o tamata upo na paulia fa'atai. Fa'atai. Ia lau tali mo atu I lau saunanga. Tātou ai ekipe le tātou whawheroloa. Tātou whawheroloa. Me whaina au tātou mafuta mai ai ngauta. He o mai nei, o le vālea. Pe tā ia a whaongaro le vālea pe whalolo atu. Ai tau anga I mai eilea ta mailea. Fatu stala no po elea na ngoluna wingo me tau tau sile se va tau te va pe ale va la la tale fe la ta ita total aisa ta tu mo samo ya familia tu pa fa por tu langa le na wai au la ulea langa tso so ave me te ai ngai fe e pe le wingo le na le tso so ave me ya no ta vai moso lo winga le na e mele na le sa o fa anga lo va pena te le vai atu te ala un tau ya le o ke sene per no to fa atu le nel malo al malo fa to a fo ne ya na tu la me fenga malo nei lo fa lo ruan te pena ai le fa le fa o ke sene le equipment fa il conversion come te le ma welo ke sene mo te pena fal fo to sanga te nei na open el machine fo so swani lo ke sene e voi dalla mele nei tu la me rega malo le la me lo ke sene me fa peta ya tu la me tu le anga fo machine ma o se tu langa le fengo fi kabineta ma le anga ia tu fa yunga le ala lo ala le te o nga lur cabinet ele tanga lo te fatino tu langa ya awale te fa foi na ile le avoile langa ya tu ya tu langa ole vale lo au mai ile tato o ke sene mai pang pe an tong fa ya tu la me fa nga malo le tu langa na lo ya lo au mai tu ila tato o ke sene ele la wa le anga tatu masini le nasa fatuina e fai ai e roto e anga I fa foi fatina mai ai mo le tulanga le famsilonga ta on tala ngona o ai ono ro iluma le famsilonga le nava hanga ele mundi na tu ainga il nai atu manatu sa longa parliament le tarwai nei e sa no la fengo fai pule lumba Tamo tayo ni palota. Yo. Tu na ime fenga malo, mal tau fenga. Ese na po ki va pena. Al fe si di oilo to mai to fai mena. Mo fai mai le ni tu lang va pena va dino. Ya, na no mato va pena tu. Non pena tu e. Ina ni pela le. O tatu o mai. E to ui melti apolo. Non va penatu. Ma do, tam vai amore mesidi man me lei. Ya to no le va pena vol vai me isi. Abo mo feeling ana tu. Mo feeling ana to los fultas. Sui fai pule. E lo talia. Ora, e lo talia. Non va penatu. Ya, ono lo ilu mo fam sinonga. Ya ia vaenga mai te tau. Ya ona o tatou. Alo ai le o isa tu tala ya ona o tu langa fa pena
Malangang falon. Malo solo lo fio mana tu la uli se singa fio presidente la socialista. E ole ne ama no tu lo fio. Ya fa mata fi belta to was solo fio malangang falon. Aftai to no lewa. No lewa le chula ta tu. No lengang fa aftai. Ang fa aftai. Ele está tu po kala me lava yeso. Sa ngon na fia ele ta po inga sa mo ya le ta tu palmeni. Ja, apenas voor dat te stellen. Dat zal look forward voor jij dat apenas. Hij zei, maar nee joh, laten we eens. Dan hebben we tangle niet meer. In Lima vind je ook nooit naar dat toe te hebben. Ja, olo jij gaan doen het daar olo tom van jij. Dat toe vallen longen voor jij maar de toe in la fonga wo au mai moet pengen te veilen. Nou dan nog voor ama. Talo ile tu so son mai. So son mai. Living of fine yeso. Living of fine yeso. Ele ulenga faftai. Ja, el tatu sengo tu stal met velo engones. De mana tu aso ya fainere. Ena le amata o tala ya le vena ngalo. Tu le fayentu intangata. Tu fetu ya mio. Awa mio le vai fa ngola tunu ui ngola tunu ui ingo mo lo langil nei alan melo twel temeli ese fue el melo sa alan tatu vai or sa olla meli nai ate no fo mata fesili pe po oferta auto ila meton nei mea ja non fa benatu tu sta lai ja tatu pai fai malu tatu fai va la foi se upo la lo se tem ya ile tu lava fam sino ton ile tu fam sino ton ja to oi foi se wa to ia le tu ai ma to wa tanga ta vai amanga lo mai yo ang salaya fano aile tu nga mau ala mi tu ul manuia na sa mo nei mata ya ma tu te talo lea ja en ai fai malu tatu fai va la foi tu al malu male ta poi mai ta lo fai yo fai malu ina ia ve ni ave lo tatu to so al pitola agul tangata ya lo mai tau mai Samoa manan ta poi nga mamal ele ya fai malu tatu fai va ta po inga sa mo mai mo te tele sei pa ia bangait ya mato after ya tu ta po inga or te talo ya tu mo mon vio le tu je ta tu no la fa nga luenga le tu ma ina to uma o vale tu mo fin ngalo ya after te talo ta po inga vale singa nga se le fio pa mia ya man vio tu walo mata tu fa na sili ai man vio se ta tu no time so for ya Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pierre Monroe ole va ainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le fana witi o tuipui pui le covid is fluiva mo ila tau is fluon tau sanga malunga atu fa Pierre ma tuipui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so va no e fa tino nei au nanga ofisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Monroe e taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. I feel lower so sad. Omega Ka. Diana knowing Omega Ka. Sabaleta umofie. Omega Ka. Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars. Lua selau Kebetis Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au po pe yo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau fe malanga inga. E awhia imata au pu na o atu le tribunal.
maapili le minista. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. It's a fit to
whātalo whātui lau whaafunga anga le nei tū lao le aso alo maia o tātou telefone nei o tū whātasia lau Radio Samoa. I talo to mua, walipo tia maile matautia o se whaalawe nā lia I rotorua I la fiafi o le aso tofi, a fiai se pasi lau pasese ma se taavale. E toa tasi le tangata o maliu mai lea whaalawe, ma le toa tōru se fulu ma le tasi o I lātou ua mānunua, whaalia e au fiai mani whanau a onga. Whamauina ripoti o le kuata e te aile tu laiva le afiafi na tupu ai lea whaalawe I lunga le awala o te Ngai Road I o wata. Na whaanatinati atu le toa tele o sui o nanga o whaalawe tutupu whafuasei po emergency services e au fiai le se fulu o ta awale whale mai e tali atu I le nei whaalawe. Whamanino e leo o le paasese o le ta awale na afia lea ua whano leola o le ave ta awale Malaysi paasese na manunua o loo I se tūlanga tinga ina. Whamatala I le tasio tangata na moli mau e au mau I lea whaitu. I le whaate ia ai o ia I le mea ua tupu. Ma ia whaalia le waai alofa atu I le au manunua a o le momomo lo na loto I se tamaitai ua ai o ia tu ma wala au atu I le moo mio le fiso soani. Ai ua na o le momoo e fiso soani ai e le mawhai. Whaalia na mamau lea maafine I lalo o le tāwale. O loo wha solo so e ngā leo le mafuanga na tūla ai lea whaalawe matautia. Ua whaatata nei le langolango ai le minsta o le vai fafo au te roa nei, ba o vasa manaia Winston Peters. O le sāwali ma le whina o loo wha solo e ala se talo sanga bo o se petition, e talo sanga I nai le malo ina ia mawhai o na whai malanga maulu whale maitanga to le Pasifika, I te tono New Zealand, e au noa male tutongi ai o se visa, e peo na tau la muai le ua avea mawhai pule, le awhionga ia anae atha anae. I tūlanga le talo sanga ma le whinau ia mawhai o na ulufale I te tonu o le atu noo mo le tolu masina, e au noa ma le whai ai o nisi o wheuia inga ma le tutongi ina. Whamatala le li minsta le whaatanoanga ma le PMN o le angalulue so tau au New Zealand ma Samoa I le amata upu. Wha popo foi, so o se whinaunga mosuinga e mo o mia lava le langolango ina ai, e le malo Samoa. Wha hilo e wawasa mānaia lona malamalama le lei wha sea ma le tele o wha whita uli I tūlanga o visa, e peo na mawai, e wha tuwai o na maua visa, ma o ai lava I nā awhi ai fuafuanga ma wha amoe moenga sa tatau o nā ngai mai ai le to tele. Ta ua le minsta o loo iai fuafuanga I wha tino se wha atalunoanga ma Samoa, ta ngai mata upo e peo na whaalia ai le ono te leo a fianga ia Samoa ma le tūlanga o tangata e malanga e se. Ai o le atalia pea tūlanga o whaatanoanga I le vāo malo e lua. I nisa tala e toa valo tangata Pasifika na whaaea ina. Maamana ia I whailonga tāwaloa I le tufatufa ngā whailonga o le whaatufunganga o le 2025 Arts Pasifika Awards. O le toa limo I lātou nā mana ia na maua whailonga o alo matama whanau o Samoa. E au fiai le tamaitai o Anapela Polata Ivao na ia mawahina le Senior Pacific Artist Award for her contribution to Pacific Theatre. O le Coconut TV ma le Tiki Lounge Productions Limited e peo na whaululu I ai le tamaitai o Lisa Tauma na mawahina le Pacific Arts Business Award. Mo le whaalawi loaina o tala mai le Pasifika. Se Yuli Terry Leo Mau'u o le Special Recognition Award sa ia mawaina. O le ali o Hans Whaavai Jackson na ia mawaina le whailonga o le Emerging Pacific Artist Award. Ma le ali o Alfred Fonti Fuimono na ia mawaina le Josefa Enari Memorial Award. O le nei whamoe tele ua au tausanga o whaatino mai. E amana ia ma patipati ai tau mawhainga o tangata Pasifika I le nei matata o whaatufunganga. Na whaataunuina le nei whaamoemoe I le Te Papa Museum I Wellington. Mai tala mulmuli e toa lima sui le au nanga o leo ma sui o vaenga o tiute. Mai le Pasifika o mai anei a o onga I le whaatautainga o taifausa songi o le Pacific Detector Dog. Mai toa tasi lava le sui o Samoa o se li I leo o lo ai filo ia I latou nei. O lea li Samoa e suafa ia Miracle Malaifono, ma I se fesota inga malea malo le malo e tu sai maana tau mawhainga, na ia ta uailo na nganga whaafetai le li,
O no le malosi ma le avano o tu ina mai. E whaalawa I tele ailo na malamlama anga I le whaatautainga o ta I whau susongi po le K9. I ngā lue ngai puipui a I le atu no ma le tele o ngā yo I ngā mawhainga soli ngā tū la fono. E walu vai aso na whaatautai ai le nei a o ngā ma na whaalia e miracle o na mitanga. Taluai, e na o ia lava le Samoa I le nei vasenga po le cohort. Whawhitai a fo e miracle o na ainga ma le matanga luinga. Whaapela na vaenga le K9, mō le tapo inga a o alo atuai I le nei po kalame. O tātou telefona mo le nei tū lao lea oli, whaafetai whaafonga mai, tau whaasoifua. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Le dawa whakale turu I seo tōtongana o tātou tala I vai whanua o le rivaengo laso e pe o na whakadātu mtapareina e le whionga ia le ulua I li Aisha Hooch o le vaengo telefou. Ala vengare le tātou tala o le tau mo le so ma le whaiunga o le rivaiaso mo au kilani e joy fui mo se vainga mo le tātou anturo o I Samoa. E mo o na whaamalo atu ma whaatala whatu I mātua e langata I leo le whanau wa onga le dafu watu wa onga o le ria so furele malo to mai tia mai o tau e a mai le onga le ria so sa e a onga e po le dafu ia sa e to le to fale a le leifa malo fu spa tono le ta vale tono le ainga sui o fua onga ia ona e to eva aina ia le pena watu o mea onga e fai so ni lo to mamalo tina o na watu wala onga se ia uli hole dawa I svuto I fuita tu la atomit lele o le anga yang tu po nani mo au kilani o le famaia le ofisa o le va ai tau awa oni si no fuanga e le ini wanga po ni timunga e ono yai o le anga tole lai le tasi le minute te ai le valu le po ana nei o le malu o le e o le afenga ima tātou I au kilani se fulu ma le lima tikiri o le vevela I le so lua se fulu ma le lima tikiri o le vaingola so an tai au fa mai e a foi tolu va vasolo I wanga inisio taimi o le tai au tulanta e le a wauli o le fasolo tu lea ina ma mafati munga inisio ro fanga an to ai foi ma wila ma fai tili o le ma mafo le a feolo lo mai I le anga yantu lea e le a fiafia tai au o le vaingola so samo au kilani o no yene I wanga I tolu va vasolo ai ya mai o ma mafai timi o le a wauli ma le fiafi timunga o le vaingola so nga fua ya e oro yeina I wanga e whaasolo I na palasi timunga I taimi o lea wauli masavili ya mai le tu I mātu I sifo. O loro winga, o lea so e la, o lea so antai au e au waoa ya e feo lolo I le sto na I timu lea sa ya ona toi timu I fo I leo lea songa fua. Ya po lea la no fai mai o ngai vevela gaming ya kako whaakalit kimi e palasi mai e timu. Talavanti a inga ua me masani sa mo le venga le tātou tala o le tau mo o tau winga o le tau au sa savili. O le veitoi lau e o lo ufiti ai pēr sa moa mai au mai au ma le timu a fiai le anturu inisio taimi. E leo yeise fautuanga po lapata inga o wha mal sia mo laufuru uma o sa moa I le so tailele. O le venga mo le soe au o inisio taimi ma le timu mai ono feo lolo le mafa ai pupu inisio vaenga wha pēna I wila ma whai titili. O le venga mo le aso a te amo sa mo le ato ulu vava salo I timu mai ono feo lolo le mafa inisio no fuanga aso sa mo le aso ngafua o le ayai I a timu pupu o inisi o vaenga. O le tulanga nai pio ni yaiwinga o le tau mo le so ya mo le aso a te au mo le whai ungo le ringa aso e le ngata mo I tātou ni au kilani e whapefoi ya mo le tātou whaasirumanga I Samoa. Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu a wale sui ya ngila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Uh-oh, M-E-O-K with 30 ground, let's go. Yes, you can. You call me a girl. Yes, I can. We could roll down the street if you want to, lady. 'Cause you're my baby. My baby. Yeah, we'll follow what's our move. Sa umo for fatali mal
yataita watamuo ukufa besi finyusila taulemu lo ufatu iya ufainga soy foya malolo I lo ainga Tefia faya tu masongi yo fofonga Tinga ona leta uetu maupele lo fa Aoe uasui ila uva ai Sina upu setasi o tefia Always crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's right time. Oh yeah, well, you never your sinner. Bele apule oe ila feelinga. Atawia ina ia manuia la uta mafaina. Aile mafaina alo atunai ofolinga. Te masalo wa emusu yataita. Watamu ukufa besi finyusila Taulemu lo ufatu iya ufainga Surfo ya malolo I lo ainga Surfo ya malolo I lo ainga Mama, she a freak, I know that. Mommy puffin' weak, I know that. She wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want. But you need love too, right? So I get it done. I
te whaatali o te fia I lua pea sautali o te nofo ai male fifia se aso ai whaatasi o te le tui mana se yo o se aso nei to e suia o lo fina ngalo alo whamai nei ua umalo masalo salo I find my name you love me today I find my name you love me today Awa ete tau mamau ina ne isilo upau ai no forma yo utalane ne sopo o si manu vale telepia mana oni me atinga pe afai ai to e uma ilo sha ne tu frapo e vangai le fa atofa I find my name you love me today I find my name you love me today Apa uso ulanguna ai uma wa yo se ula pe afai ai utalinga tatali iso alofa Chile tui mana o se yo o taya o alufa mai nei ilusa umama o awa o talinga o le fili o lo tafafao I find my name you love me today I find my name you love me today I find my name you Mayata Ata Ola Tala Tala Paapa Olo Aya Umala Upaanga Aoma Eva Ile Fanga Ilunga Ole Matafanga Fafati, papae, maingalu Aho, volasia, semana tu Iate oele pele ilo une fatu Ta umaya So alofa, mo ita ai etele yalu Mata wamatiki yoluma Etamo waifusi atu ita Esulu mai fo ilau mama ilo une lima Ma etangi Yo alofa mo itaile fa aluaina
Whawhiwhianga sui whawhiloi o le rewhaingo la woli le tautua wha o le rea radio Samoa tasi lima Eva tolu a mo ia tu fa talo fa tu le rewhaingo la so pa fa yo le tu ma tu mai le tautua ma la de le su fongo le tu radio Samoa tasi lima Eva tolu a mo tu fa malo tu i man tu ala nga te le fana wa onga le da wa ya tu I mo tu malo fo ile tu wa yo onga le nga te le dia sfrele ya mai ai fui ma onga ole nei va ya so wa ya ne ola tu fu si pau e lunga o tanto wala te tele ai awidantu yele tanto wa silsilanga ta wala dei ya wala vai yele fam de tuina le ole va so le dei ole fa ta wina le ole fa yo tu pui ole mi sela wa ma no si le pipi si le mi sela tonu au kila ni dei ya ole ma fu angale ya wai ya ona te pena yai tanto e le nganto matua ia e whape fo ina i utātu wainga I tutono le rei turu ia wala vai le afo ia le malu pui pui ona ialuma tama whanau fo I le tātu o turu e pei ona iai tutono o ni usila nei o le tātu whaasi silanga la le nei ia mai le sui fumalolo ina mo le ngase o le misela o le Whaasisilanga I whapenei o le vaiasa whapitola nei o le tuipui o le misela, Measles Immunisation Week. O le misela o se whamai pipisi e a awhiai le whanau whapea tangata mātutua e ono tinga inai le tangata pe a le whai tete. O le talawhiawhia e mawhai o na fo ia le nei mai e whaalua o na whai tuipui o le MMR po le Measles, Mumps and Rubella. E mai iwa sunmarin pasene e pui ai o e whapea lo a inga. Olo ia nisi anga waa I le whaia fua o le ni tui a whaia te le mai loa po ua mai au na whailo tui e ma whaia e tanga iane le upenga te wha I langi o le info.health.nz/measles whai fua o le wha so tai yellow for mai po le whale talawai pe te wala au foi I le free vaccination helpline o le numero te wala au iei le ovalu se lau lua valu lua iva lua ono o valu se lau lua valu lua iva lua ono ai aue te whaatali vala au nei loa o le vaias whaapitola dei o le tuipui o le misela Measles Immunisation Week pui oe pui lau whanau e ma pui ai ia le tau pi tono awane e whaatamala e awai e ia tangata mantu ana tawa ai e oe e wheo lolo le tinga ino na ialo ma whanau e le tinga ino tātou tangata mantu e toi maua ne muli I le ngase o le misela e le ia fo e le I mai a ia u tui pui i o le mea la lea ia tātou mātala ma tātou manga whangafa usita ia fautuanga ale soifua manoloina ia masiaki lau fo ma siaki le whale talavai e pele I mai au na whaia pele I whaia fo ia lo tui pui lona lua o le misela wa avotonu le tulai tolu tale tulai faun tala mai e turu o le Pasifika male la lo langi sui o le foa ma o tala o le ufa tasi mai le sunga le li awa o le fionga ia taito ia wala tau ma tanga I le polokalame o le ngangi fo faiva se ia ria fo se temi o le fiafi ana nei Love me
alomo iai Esenea afainata Olea ropa pe a uma E maata ualo alo fa eleniua Sa iri ifeti E moni maunela wani amanu I alexami seitani ma No ua ue pope oia O onga olo wanga Ia liwa oe mafua matana E auro oe timau ino ua ngana Sa iri ifeti E moni maunela wani amanu I alexami seitani ma No ua ue pope oia O onga olo wanga Ia liwa oe mafua matala E auro oe timau ino ua ngana Manulele ea se ifa alimai Kata mele monie Tapifa alomo iai Esenea afainata Olea lopa me auma Maata ualoa lopa eleniua Sa iri ifetu E moni mauna la wani o mamu I alexani setani ma No ua ue pope oiai O onga olo wanga Ia liwa oe mafua matala E auro oe timau ino ua ngana Manulele ea Se ifa alimai Nata pele morie Tapifa alomo iai Esenea afainata Olea lopa pe auma E maata ualoa lopa eleniua Manulele ea Se ifa alimai Nata pele morie Tapifa alomo iai Esenea afainata Olea lopa pe auma E maata ualoa lopa eleniua E maata ualoa lopa eleniua
Yoi vai po feo ye lau ani malau kapani malau Yoi Los ful miru tolo tuan talo ling tula e fai le divai ngau lea Woli le tutua Fa woli le radio Samoa tasi lima i watolu a mo O le vaveaula sa a saunei Timi fo i leo la wa e fa ngale moi Ia ai sa uni lo malau au le manu Samoa E lana fetauinga mua ma le au mai Brazil O le talo ngale dai whai e le tu lao le lua I le vaveau lea o le sa a saunei Ia mo le sila fia fo e le tātu tru E tolu talo ngale sa uni atu e le tātu au le manu Samoa A wā ia londa vado muli e ta aloai Ia pe a wā ia i le tātu tamusanga fui lelo le ipolalolang I le tausanga e lua whelu fitu le whai au se talia O le talonga mo muala a Samoa leo le aftau ia i le vaveau la sa I le tātonu o le tula e lua O le talonga le ta alo le manu Samoa ma le tulu o Brazil O le tātou lisi la le dei o le manu Samoa O le wafa ilo mai e le tātou pulenga O le numero tasi le lio Jared Adams Sui fo o le manu Samoa ia Millennium Sanerivi O leo le anta alo le tulanga o le huka Numero tolu le lio titi e tui maunga Numero 5 Ben Pe Taia Nini Lima Michael Curry Toi tali mai le sunga le li Captain ia Theo McFarlane Le sa whaamruolia inisi fo talonga Ua tora iantu o le manu Samoa Numero fitu le lio Alamanda Mutunga Valu ia le sunga ia Jacopo Mapu Ia toi tali mai le lio Jonathan Tamutene le tulanga o le afa numero iva Rodney Yona le tulai mai le tulanga o le First 5-8 Wingi numero sumaltasi sui fofo leo le tātou manu Samoa stasi o tō manu le teito fito le manu Samoa i tausanga ua mawai le sunga ia wa fau ese a pelu maliko o le tātou second 5-8 o le li o tū mua manu se fulu ma le tolu le li o me lani nanai na wingi numero sumalfa la Charles A. Kiong e ma le tātou fulpeki o le li o Jacob Umanga whale leo le tātou manu Samoa e au fiai e le sunga ia Luteru Tolai, Titi La Mostele, Michael Alatoa, Talini Seu, Nico Jones, Kona Tupai, Fale Toi Penny, stasi leo sui fo o le manu Samoa, ma le sunga ia Lalomilo, o le tātou talonga laleda, o le sauni e tia i le vaveau la sa a saunei, i le tā leo le lua i le vaveau. E ila maisi e tātou talonga e lua, o le isi talonga, o le ai mai tau atu o le a whetau i ele tātou manu Samoa i lea so wharai leo le vai e sfau vaveau leo le Australia le vai e sfau leo le a whetau i ele tātou manu Samoa ma le awa Namibia o i lo fwe Namibia la kou ia ar pola kapi ma sa pola kapi ale a whala o le wha e le vaveau lea o le a so wharai leo le vai e sfau o na tawalunga leo tālonga le manu Samoa i lana tālonga mulimuri o le avitau iei ma le aua pele seuma po o Belgium e whaiele i le vaveau o le aso lulu i le vai aso iona tu atu le aso lulu aso sfun maliva o le masino novema le au le avitau iei le manu Samoa ma Belgium ia o le lisina o le tantu au vaveau la sa aso nei ta o le lua i le vaveau ia e mawhaiona e mai moa ia ma e silsila iei tau whinga fo i alo ma tama whanau alo tantu o tru ia leo toi taliu mai le to tele ia sa le avro mai e tamla sangana al Pacific Nations Cup le sa awe e tuele tantu o tru i le vale o tantu o Samoa Tonga Fiti Japani Amerika ia antoi fo i male tru o Kanata o le temi lunga lawan tila radio Samoa le rivaenga o le awoli o leo se atu ia sfulu ono minute ia lo toi ona ta leo leitu la e fa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you remember as a child being afraid of the boogeyman or monsters at night? But now that you're an adult, you know better than to be afraid of things that don't exist, right? It's amazing how we adults still have fears and worries about things that aren't real. Like the man who said, "Don't tell me worrying doesn't help. Almost all the things I worry about never happen to me."
The crazy thing is, worry and fear make you run from something that isn't even chasing you. Besides, worry only gives you wrinkles, which is just something else to worry about. England's Prime Minister Winston Churchill said that whenever he started to worry, he'd remember the man on his deathbed who said, "I've had a lot of trouble in my life, and most of it never happened." You see, it's not work that kills people, it's worry. When you fear the future, you're wasting the present. Besides, today has enough trouble of its own. So at night, give your worries to God. He's up all night anyway. Fear and worry is kind of like a rocking chair. It keeps you going, but you don't get anywhere. And if you can't help worrying, remember, worrying can't help you either. Fear will often find proof for itself. If you're fearful, you'll find something to be fearful about. That's why the American president Franklin Roosevelt said, "The only thing we have to fear is fear itself." Many of us are afraid of what others think. But if we knew how seldom they actually think about us, we'd know not to worry. So whatever you're afraid of or worrying about, ask yourself, is it real? And if it is real, how will worrying about it help you? How long will it last? Is it something you can change? If not, how can you best accept it? Then finally ask yourself, how important will this be a year from now? Will it be important to me at the end of my life? Today, why not give your life and all its worries to Jesus Christ? Ask Him to take charge, and know that after you've done your best, He'll always take care of the rest. Just think a minute.
se le fefe lava mai le First Samoan Full Gospel Pentecostal Church mai le pituru le way mouth they tolunga tuai e ale polka me now le think a bit more o ma mai tanto uma le divainga o le woli ye foi mai a way te fefe wa e matua a foi ne fefe e like to stop your fefe o now wa e matua o le tu iva mdu te o ta le o link tula e fa Radio Samoa. Taslima iva tolu. Ama. Wa tōlunga tui nā mala tōtumo I Samoa le ri fiafi o le aso wharaile o le aso vitu rei o la masino November lua whi lua lima o le asa ngana o le tōtuma li e le tātou mautanga le ngata I le so le riva yaso e matua atu lau titi whaitama manga loiso mantu leo alofa le tōma teite I antu lau tō soifua ma le bantu o le lawe I sfau tātou toi whi loa I lumo nua e leo tuo no e pe o le mua ngana siu tātou tino le sunga le wao le fionga le tu taulangi le fionga ia teito le utu pena mai tōte mafuta e le polokalame le nganga I fo whaiva mai a tala mai turu o le Pasifika male le lulangi te pena mai elfa le tua ia Miriama la la toa pomari manuia le whai ngala viaso manuia le tampo inga maratua vavea le Santau le lua le vavea le talong mo mua la manu Samoa ma Brazil ya ona te walunga I le tai o le ono I le fiafia e sao nga talo no tanto sailinga simpini le toa Samoa male kiwis manuia le tampo inga manuia le weekend mana tua ufala au Male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a omasa malibali le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na oa omasi a ukele Ele mafai hama ona ngalo le tafe mali o mai singano Olo onofo ai tine matama yung alona awala lao papa Le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na oa umasi a ukele
Berina ole Pasifika e fai mamita mitanga ya ita Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se I esusulu Ia Samoa lo uatu Se I vai mafianga Ie banga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la taukulele A umae mane ilalo ole niu Na o umasia upele A umae mane ilalo ole niu Na o umasia upele Soyana foi le osi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasui le au ngai au mai le na sala. Mole mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o le sa sui le au mai le na sala so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o le sa sui le au mai le na sala So say ta fa so ina o si o nei tu si e vala